Novi nyelolowo megado egbenami le miaƒe tɔ kple miaƒe ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi. Medo gbe na mia dometɔ ɖe sia ɖe ketɔ tsoa eƒe eyiyi henɔa enya siawo sem la, nanye be ewoe nye yayratɔ, owoe nye domenyila na agbemavɔ, elabe enya ya me koe agbe kple eƒe mavɔ kpɔkpɔ le eya, mele amegbetɔ ƒe nya ɖeke me o. Nya yawo me ke nye enya nyui, enya mavɔ ma ke trɔ zi ŋti la, ye me koe enu sia nu boa eme vava le na ame. Eya ta meto ya dzi le gbedo na mia dometɔ le sia ɖe le egbe ƒe ŋkekenyui si ke gasu nye kple osi la eme. Oyira le sia ta nɔvi nye. Oyira mi le sia ta nɔvi lɔlɔtɔwo elabe mielɔ kple edzifa be yewoase agbenya ke tso agbena la gbɔ na miame siwo tsɔ ye ŋutɔ ƒe agbe de bena nɔ miame ne woayɔ mi be ame siwo nye ame siwo kpɔ agbe, ame agbetɔwo. Haleluya. Mitrɔ zi ame agbetɔwo, agbekpɔlawo to agbe si ke ye Mawu tsɔ na mi la me. Eya ta nɔvi nye, ele vevie be natsɔ ɖokuiwo aƒo ɖe enya siawo sese me gbeawo tso gbe, elabe akpe ɖe ŋutiwo blibo bena nanya ame si ke ye Mawu be nanya ame si ke ye Mawu be nanya, alo nanye, aleluya, be natɔ nya ame si ke ye Mawu be nanye, eya ta o me ɖe anyigba ya dzi lɔa. Nɔvi nye lɔlɔwo, ye gɔme nye be enya ya me ye koe nate mu adze si ɖokuiwo le, anya ame si ke tutu Mawu ke nye miame la wɔ mi be mianye tɔxɛtɔxɛ na ya ŋutɔ ƒe ŋutikɔkɔe. Eya ta nɔvi nye, edi be yeawɔ nu le agbe ya me ne yeakpɔ etania, ne elɔ be yeawɔ nu le agbe ya me eye yeakpɔ ta nɛ ne wanye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe la, ke edze be enya yawo sese la eɖo la nɔ vivi nu gbe sia gbe, eye to esia me la enya yawo la kpɔ nɔƒe le agbewo me, eye wòali ke ɖe me o, eye wòawɔ eƒe dɔ le agbewo me, ale be nu sia nu si ke na wɔ la ate kpɔ eta nɛ. Nɔvi nyewo, elabe Biblia gblɔ na mi bena wowɔ nuwo katã to eya ma dzi, eye eya ma nɔ eme la womewɔa naneke si wowɔna o. Eya me agbe le, eye agbe la nye amewo ƒe kekeli la, senya ya gɔme. Wowɔ nuwo katã to ameka dzi o, to Mawu dzi alo to enya la dzi, elabe enya la manɔe me la naneke wɔwɔ meli o. Enya ye Mawu tɔ gblɔ, ke etɔ nye nya ke ye gbagblɔ eƒe, etɔ ke nye nya la, ye enuwo katã kpɔ wɔwɔ. Ye Mawu ma ke nye nya ye ke nye agbe, ye nye agbe le nye kpeo me. Eye na be enya la tɔ nɔ nume na wo hã, nenye be
Mauvenya kenye agbelemo. Eyo pono fe ke wa no le mo. Aleke tutu mau dibe na pono fe la emo la. Que enyanyue alo enya. La nation à la glo. Eye ne glo la. Oh. Nous kunu la jo. Eye to enya yomela à la wonu à la potade. Le Yesu Christo fe nkwaji. Elle avait Bible à ton ami avec un ni gleba yi chone nebe. Epe kenya gakpe jogoji pe kwasire yenye afeto Yesu Christo wa. Et a mesiame que tu me mokoko daleji la. Enguma pe akpo gbede o. E ya tanovi na nyabe enguma pe akpo gbede o. Nous katangou makpo akpokbero. Elle avait elle donne de wola ou et to wo mokpopo dare wola oji. Et ne nyebe e ya de kakoyenye mau keme no katante wona le. Abeke Bible a donné mille yohan fagbal et tagban pour que tople enene. Bena o wonu katatu e yamaji. E yamanoe mela o mo wana neke si wo wona o no vi se gome. Ne ebe atema wona ne ya o rabi. Ne ebe atema wona ne le agbesame ne na potane ne na nye mauve kafula no bien ejebena na wele maume ela be nu siko na le maume la o potane godo nu si wo le maume la de okuata ne godo. Nous siamo si wole Yesu Christo mela no vinye de okuata ne godo. De okuata ne godo. De okuata ne godo. Nous si wole gbogbo mela de okuata ne godo. Maba nous si wole mau mela de okuata ne godo. De okuata ne godo. De okuata ne Mama de okuata ne godo. Et atanovie. Wonule maume. Wonule Yesu Christo me. Wonule gbogbo me. Ne na pota no kata. Ela be eya manu mela. Oboto wana leko. Ibla go be eya me agbele. Hallelujah. Enyama me. Keme oto onu katala eya meke agbele nami agbela nyemia me gboto fa kekeli ke nya gbe swasi okola ke to eya ma me swasi ola na ya be kekeli atosi kekeli fame etosi kekeli fame anye kekeli fame la yebe nu kata wakpo emevava no le eye nu kata la kpo ye peut ta kpo avame bobe nu kata o la vame ela be mawu te meye nu kata ton wole alo kpo gunula anabe oha ala kpo tale nu si anu kenawo le Yesu Christo me no ye
Mais il y avait me gagner des vies, me gagner des vies. Ne gakebe mi le des vies là. Mi wa nu abe des vies ne. Mi di asusu abe des vies ne. Mi bu ataba abe des vies ne. Ye mi wa nu ple non non mo kata abe des vies ne. Bo ke mi chila. Mi so des vies me po nu kata pour gbere me godoma. Abe ke ko le to ba gbale. Et ta we to pour ku ile ka gbere me. E si me le me nye des vies là. Mo po nu abe vie ne. Eye me susu abe vie ne. Eye me buta abe vie ne. Que esime me zu muchula me de vie me no da. Alléluia. Alléluia. Non vie seulement elle est allée esime nye de vie là. Me po nu eye me buta me abe de vie ne. Que esime chila nye susu ochi sans ou enye de vie me susu et azola me de asile de vie me nou ne mi agble ne ma igomema. Alléluia. Quand il top agba le gbato et awo top ku wireke do bien et la sem de gomme fia elle le vivre na nyeklo de gba lu wa be de viene ese de popo gomme ya abe amechichi meye enochi nono obe amesike nono chi le gba le poto le nochi nomla ele abele kele e go be me senyar ke chu jojo cho mo bo jojo yin yan ti mo nya mo bo jojo yin ya ne le step 1 ma tonya ndeke kura agbe am ti o e je be na do kokko fere sike gbogbo la de no gomo no gbogbo ko ya de no gomo no gere ne na se gomo le ke yo o yo am be Kristo to yo tuasi ma utokun nouveau mano mentito a ne na tomu ardo degré ma lo kokofoma ne na pole ke beda di nusel ke na wori ma pota le ma la pota de godo obiya ela bena minya bena menye sikakle krusalo si brena la e ocho khefede miata khede micho yakagbe si mia fofo bledi namila me o que bon ble Kristo wa obukwasi amesinye alevisi nti omukaka ple opochocho mele o agbeketo ble darino agbe fiti abusam sumoso bagbe agbeketo no bayi nyagbe trama eye taye me po mawo me jesi mawo e ma kere mawo ti gbero la o chabi aga na gboma tro le chime no biye amudeke ba na gba be de vie ne o na me chide de wa chichi honu e o da si de vie me no dare enya no amesi ne ye be ma ofenya kenye de poko fenya suasi ola na fonhola enya leme e wa tonya ma to do whatever majesi moya o majesi maukeji o no katato alo ya make o no kata jole ne majesi o la nyar keta o la si o nya katala enyo to floko babe o no katato e ya maji e ya no bala moto wala ne kesi wala enya mo no katato ne kape na nya no asi o na gbo ne vide kokora na tumala ke etunya ya mai no nya ni mablo yo bi no le mi po no tebe vo que mi va decir ya te voy a ir na le que me gado en clair ami no bi yo na le que ma donc no o ile mo pop o we po o so mo ko dare mauji on pe ma le pop bede apo ke ti lo kwanya ayi amasiu kata chiola o cho va tongo twani wa go wo ka boko ma wale ne o kwesela bo we ne va bene ma tututu i wa va mo no ma ha na Yesu Kristo bon comme o yira mede o wa idoka de Yesu kon comme que na nyabe owe la jesido ku e mawu a khonao ne ma jesido ku la e bala gbe ho kwa no de vi me gbe no e agbale e ha si ludo la mo bola awu be awu tro de mawu na wo o gbedodo sike do la gbo tiro le fam no lu de Yesu Kristo kon comme o iro kere de siata que eso no vio Yesu yo o ira mawu lolo
kufaji do be to for business mission Australia ne mi okatalo o yam de to go nyimba je o yam la fere pepe yesu on come amen